Sudrios escuros, sudrios nuos entre l'ore lúzara, diante a muller morta. Cando morreu María Mariño en 1967, McLuhan comezaba a darlle voltas á idea futurista da aldea global. Pero a aldea e a parroquia, os dous habitáculos distintivos da sociedade galega tradicional, xa levaban moitos anos en transo de elexía. Todo calla. Salen niños de la Escuela Nacional sin alegría, embriagados por la música inesperada de los motores. Y con la mirada siguen a los aviones al par del grito: adiós, ternura. Pasan corvos e aigas, paso lobo de pasada, paso xabarinho corzo. Pasan nebras altas, pasa nebra baixa, pasan razadas e loairas, paso a vento, a intemperie, a corazón aberto. Ruben, engolgada las chamas, baixan entoldadas las augas, nin os mortos van. Vinte anos antes, nunha desas aldeas do Courel, comezou a cociñarse un cocido cultural e gastronómico máis que orixinal. O festín tivo 4 protagonistas: as incansables ondas do mar Atlántico, as casas fumegantes e os tesos cumes do Cebreiro e o Courel, a figura elegante, un tanto misteriosa e quebradiza de María Mariño e a potencia poética e comunicadora de Uxío Nodoneira. Estou en Compostela, vendo nevar no Courel.